Zania kilem dingen azingchang kikap ตัวจังกิเลมดิงเกนแล้วล่ะตัวจังกิกับตัวหินบางจังต้องคอลบอกดิงเกนไทเกตัวตะกิใส่ตอมเกนนี่ตัวจังนะเมคานิงกนี่ปานินนิกยะนี่เป็น US State Secretary Marco Rubio ว่าติเกนะนะจินตักปีหินะโดนัลด์ทรัมป์เลยพบกิกาลาจะบวยเข้มไปเวงสักดิงตัวลงกลนาตรงไปฮีตัวจังนะเส้นแต่แกงะ US State ปลายแต่มีงาDonald Trump ขอสินนะลำเปียเสียงสักดิ่งจริงเนี่ยมาดอกแต่ทรงตรงขินตายนะ US แต่มีงาเส้นกับมันนะตรงขินตายจีแล้วใช้ไว้พอขัดตัวนี้ต่างเย็นตัวดิ่งนะองไงส่วนนี้ก่อนกำปั้นนะให้ทรงนะมาเลเซีย US อินเดียมุนตัวเลยตรงกำตัวปั้นนะที่ channel องจอยแคมเปลส่วนนี้ channel ปั้นนะเวกปีนะองมัวกิ้งมาใส่นะ US State Secretary Marco Rubio The US Secretary of State Marco Rubio puts his best diplomatic foot forward as he seeks to reset Washington's relationship with the pontiff. It follows a torrid period of criticism between President Trump and the first American Pope, principally over the US's war with Iran. Pop to mau gel kwak atom velvelina minisom li lenga wal tho ki kumana ki ho hi to chang Vatican na biang namakai million te to ki hon camp le meeting a ball camp ki gom hi le nai ni wa Vatican na US State Secretary Marco Rubio honong la hi Marco Rubio US te tang hin ma ta ball ma aneu lel lal hi ali mai mu to le song thu pi ma khat pop nana pi ai na Pobin Marco Rubio tunga olive wood pen chi na olive ball pen chi mai ne olive kong to ki ball to kilem na lim la na hi na to ki sai Pobin Marco Rubio na pia hi pop le Donald Trump bang hon lian pan buai ong ki pan hiam chi le ama sai na humanitarian crisis agichi Gaza gam sunga mi pi te hu na Israel ten akhak tan na to ki sai Donald Trump in all mo lo Pobin all mo to pan tom chik khat pop le Donald Trump ong lem lo to chang ani na Donald Trump in Venezuela kap RC gam chi mai ne to chang atop khang da Iran ong kap tak chang na Pobina blesses are the peacemaker chi ma leitung kilem na piang sak te pen thu phanga mi hi chi to na na ge ni na Donald Trump to thong ki twak lo he Apple khana Donald Trump in bangen hiam chi le He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Pope pen I am not a fan of Pope Leo. Ke pen Pope Leo athupi ngai sut mi hi lo hing chi. Pope hi ngai sun na Iran ten nuclear nei thei ding in. Ni khat ni ta tua nuclear ong lon ding in. Mi tampi siding tua pen Popin oil le oil ding a ke Donald Trump in oil lo hi ing. Chi na Donald Trump in gen hi. Tua chang a sot lo na Donald Trump in to ba zai sul milim dan ma te ai to bol ama to ba zai su dana ki bolin to mi social media ong sok sak to jong leitung ba Christian tampi na gen sian na apyang na hin to pen pop kyanga bang chi ding ya na kampau nai jong to na nagam tat na thom hiam cha ki gen te Donald Trump in thom pe ma keng popina Iran te tunga ka sep na to ki saya keilanga pa tin te na hi manina pop pen thu pi sa keng to Iran te ka kam na to ki saya the end result atop na pen atop na tak pen pop lung kim lo ring hi cha Donald Trump in pop tom ve sung na phin hi No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead. I hin US gam song kum pi million to Marco Rubio bang hi le ama Catholic ai ve Catholic pana khang khya to chang a sol lawa Mormon e chi ma te ti ai kon gam Christian te khong in i dei vet lo chi mai ne Mormon up na to te la ma Marco Rubio tol kha song to te biang na na zui to chang to lai tak mi pi thei na Marco Rubio dong Catholic hi to
ตัวจัง US Day Vice President ปา JD Vance ตัวเป็นนักขันยันนะ Protestant จีไหนมอ Christian ฮีนะตัวนี้และซ้อมเลยกว่าจังนะอามะคาทอลิกาองไปอิน Donald Trump อีอาขุดน้อยอาจัดเป็นแต่เกลส่งคาทอลิกฮีนะอตัวปบตัวอนากินไว้ตักเต US กำสุงา Christian เตจงเห็นตัวซาปิยา Donald Trump เป็นเล่มนั้นซะแล้วตัวหางามากิรูองซอลฮีเบียงนาลามินแกนแรง Donald Trump เป็นอันเอลไลนะ Presbyterian ลำฮิดิงฮีจากอีแกนินตัวมีเฮาองสวาคิดเต White House ของตัวรันปอลสตาเตของซามินจุงเอ็ดคบหน้าของอันในหางาตัวลายตัก Donald Trump เป็นเบียงนั่นเองเราเฮปอลปีจีอันเองเราอินเลยตุงอากุมปี Donald Trump ของเบกมาส่งหิมายเทตัวเกลฮิอนุปิญญามออาร์ตละมามินทางเตของอินเบลามินทนุเตเกย์คริสเตียนกะฮิจิเงียนงำนอนโลมีปีมายะตัวแกนแล้วมาไว้แฟนเตนุเสดิงินกว่ามันสปอร์ตนอนโลดิงลาวไว้จังอาเกย์คริสเตียนกะฮิเกย์ตัวปอลปีกะฮิจิซงอาแกนแค่งำโลลัสเซียมมิวสิกเซียมตัมปิอมหินโดนัลด์ทรัมป์มินซงโตปาใส่ซูเบลอทุนดีไงเว้ไวท์เฮาส์ของซงปาสตาเตของสมาทุนแกนไอเตไอซงเกย์ตัวปอลปีเฮงจิปอลปีในโล US เตแกนดานินแกนแรงนั้นดิมno มี National Christian จีนะเบียงนั่นในปอลปีในละว่าโดนัลด์ทรัมป์ฮีตัวจัง US เตอีสุ่มและปลายไว้มากายปีเป่าสกอตเบสเซนส์ตัวปาบังฮีแหละเบียงนั่นในยัดแล้ว Christian ซองฮีแล้วเชียนแล้วซองฮีแล้วใช่ไหมเนี่ย in US กำสุงทุวายหอมปีแต่งทรัมป์ปอลปีในแล้วมาคิวรูบิโอคาทอลิกJD Vance Catholic Scott Bessent เบียงนั่นเองตัวร้านนี่นะตัวลายตะกิเจ็บแต่สักทีอินป๊อปอินส่งทุดปอลขัดมานั่นนะแกนี่นะ Has everything. I basically said that the message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being political, a politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to บางนั่นนะแกนี่ฮัมชีแล้วเกย์ gospel เกย์นะเซปเป็น political ที่ เลยตรงไหนไงละไม่ทรงนะ politicians ในไงอเซมลำกะฮิกะยา Donald Trump ทรงตัวบังมะกะกินยาลิงทวมโลฮีทุกินยานะบังมะบอลเกย์นิงจีนแกนเกย์เซปดิงเป็น message of gospel ลงดำนาถูแกนดิงแบกฮิยาเลยตรงกิเลมนาเพียงสักแต่เป็นทุปังฮีจินปบินแกนี่ต่อจังปบินแกนนะ enough of idolatry of self มา Enough of the idolatry of self and money. Enough of the display of power. Enough of war. เกย์อเลียนแปนเฮงเกย์ทุปิแปนเฮงจียเกย์จิมิลิมเบียงนะตัวเป็นขอลไวตาฮี idolatry of money สุมเบกทุปีเฮาหน้าเบกทุปีฮีจียสุมเฮาหน้ามิลิมเบียงนะจงขอลไวตาฮี display of power ทหารนะละเขียนนะตัวมิลิมเบียงนะจงขอลไวenough of war งาลตกิไซมิลิมเบียงนะจงขอลไวฮีจีนะอันแกนี่ก็ให้เลยตรงบุบคริสเตียนเตมากายเปลี่ยนขนาดมีเบียงนะหลังเตน้องเจ็บแต่สักปบตะบวยนะแคมเปลอเวงกิกไทยดีงามาคิวรูบูอไปสักทีนะแม่จะบริกตัวกิจิเลียนจะกิเลมซิเซนมาหางไงจิเลียนเบลอมเลวินะไอส่งทุชยามเลวินะมาคิวรูบูควาซินนะวาติกนะตัวเจียงไทยไว้เบลาปินะอาเกียนเฮียงในขั้นนี้งกนี้นะ US เตยนะฮามุสตุยลำปีเป็นตัวร้านอามาวิ Project Freedom มาฮามุสตุยลำปีห้องดิ้งเตรียมบ่ไปสักแต่ขอพอดิ้งอิหร่านเตตัว One Peace Proposal ลายไม้ขัดสงอัตเลียนกิเลมนะยังเป็นมาตดิ้งฮีเจีย US เตนังเกนี่นะไอซองไม่คันนี้สังกีนี่นะ US เตและอิหร่านเตฮามุสตุยลำปีนั่นกิกาบแล้วเฮตัวนี้ทุยแกนลายตักไม่คันนิ่งยันนี่อหิหางยาสางอามาว่าเป็นในส่วนหลังซิเซตบังมอเจกายจางอามาวาริงาไม่คันนี้สังกีของฮิปันจีเน่
ตัวเห็นเมคานิสังอินินนันกิกาบินะ US เตย destroyer เต็มบอทุมตัวเป็นอิหร่านเต็นนักกาบินะ drone เตตัวส่งมิสไซล์เตตัวส่งตัวจังตัวตุยปิตุงอามันลังมาตายเซซาเต็มมโนเตตออิหร่านเต็นนันนะกาบินะฮิมุนเป็นกวี70กวีกำทุเนนาฮีกวีกำทุเนนาสุง US เตย destroyer เตไปกูโลฮีจิลิมละนาตัวกาพินUS เตนอิหร่านเตมิสไซล์เต็งกาบยา drone เต็งกาบยาอิหร่านเตมิสไซล์ลดนะอามุนส่งกาบเปลาฮีจินกิแกนฮี US เตลัมปนาแกนนะ US เตเต็มบอเตส่ง US กาลกาบเตส่งอาเซียเลียมกว่าหมอมโลจินแกน US เตนอแกนนะอิหร่านลำเตเป็นนักปีนะเลียมฮีเต็มบอเตส่งตุยสงตุมสุกาตัวเอหงกาบนะมุนมาเตmisal alon na pol te song tampi tak ki sia hi china US ten gen hi me khan ni sangi ni na Iran te na Persian Gulf Strait Authority akichi Persian Group sunga thunei na to ki sai ma authority to thukun thakhat ong bol lew na obey all that Iran te i thukun zuiring mo to ai ke le sizoring na dei te lun china a thuin mo amao gen da leitung bup zaga ong tang ko khya hi tembo khat pu na pai no bole Iran te tunga ong gen phot ding to chang Iran ten phal na ong piak le tembo pai thei na nga sum ong ki ngen za pe ding to na piak khit chang ina Iran IRGC te ong gen na lam pi lian zui ding chinom na to tui mai tang ya zai na pen tai som ni le tai kharin gam lama mai ve thao mok hong to tai som ni la tai khat ki kap thai lo thao aki jang jiao te chi pak mai ne to te pen pi za thum toy ke le pi janga hong atang le tang ma bet pi to la tang ding pen thao om phalo chi ni hak sa mo tai khari chi pen pi to nga hi pan lai to tui lam pi a zai na pen tai som ni le tai khat hin Oman te i ngam gi nek bangin pai hi le Iran ten hak sa sa ve toy changa Iran ten zui un kong chi na mun lian zui ring to rana na ge ni na to pen Donald Trump i tuilam pi hong ding chi to ki saya Iran te tunga pressure piang na pen Iran ten ka olmo akeu hi limla na ong za thi na pressure le Donald Trump i peace talk pen ko aniam Jordanin ma te mangpa to an ke nong ko jong level lek na nei la ong chi Iran ten ong lak yai to chang na tek saveng ti china hi Persian Gulf le Iran te ngam gya tui pi pen ko wa hi na mirang to ki sai loi chai jong economic leverage china sum le pai bol na lama Iran te yi sum lot a hoi thai nang to sep ja to ong sem to hi china US te Iran te to again hiang Donald Trump in bel ngal ki zom hi bel chilian loina Pakistan te yi ong ma kai na ngal kilem na ma ki zom swak lai hi chin ge naตัวเมคานิกยันนี่จานของตัวเคเลตัวเมคานิกยันนี่ของอินมาแต่บังจะจังกิกาบทุกดิงอ่ะบังจิดิงจิกิแกนไทโลกิเลมนาเป็นเปียงดิงมอเปียงโลดิงจิสองกว่ามันอแกนไทโลดินมอนำฮีโดนัลด์ทรัมป์มินลาอตุงชาปนากิเลมนาแกนนวมซองละจานวมจิไหมนี่อิหร่านเตนลาโดนัลด์ทรัมป์มีจิบังดิงจิตัวกิเลมนาอุดตัวอันโลตัวร้านกิ่งเกียงเอาหินhi hamus tui lam pi jong bangon chang vai ong siang ding ham chi again khol zo ding mi hak sa hi thao again lian le van man khang thao akiam again ke lian le van man kiam to ra ni na om hi china US le Iran thu again hiang to chang ina mei kha ki parina sen gama US te yi palai te mi nga khwal na zinuina Donald Trump i mei kha som le li som le nga sen kam azin nang to ki saya lampi asyang sak ringa apai khola hi in Taiwan vai jong ki kum ding in apai kholo hi na sen dei sumbol na to ki saya makai pi pali syang a hi jong in ngam dang to ki sai makai pi pa wang zia hi jong in to ten ki mu piu hi sen gam Shanghai le Beijing a pai na adiak aki ho nau pen trade ties mo sumbol na lama decouple ki hen vel ding hiloina sumbol na lama ki zom ding aizona direct lao na pen khiam ding to
ตัวเป็นโดนัลด์ทรัมป์หุนปันคิมานาจัตโตอินะตัวมา US ลำเต้นเกนก็จางอินะ business deal จีนะสุมบอลนะตกิไซกิปอลหอมนาตัมปีเล่นมัดถุจอนังและ Middle East ลามาบวยนะอิรันกาลบวยนะเข้มเปวก็ฮิจิเวงสักดิงและฮามุสตุยลำปีอากิฮอนกิกดิงไว้กิเกนโอเฮ I very much appreciate the points you just made, the importance of mutual respect, of peaceful cooperation, of stability. We seek the same outcomes. US then again na sen te zong no leitung a super power khat hiya toranat Iran te I laf lai mo nun tang na nak pi khat no te Hamus tu lam pi agihon kik nang sen ten gen un Hamus tu lam pi to na ong pai mei tu to no sen te anung ta na hiu te chia US ten asol zela hi hi to Donald Trump sen ga mong jin khit te Iran pen kap zan ding phiala angai sut ki gai ve sen ten Iran te tong gal van ong penon lo ding chi sen te tung pana Donald Trump in zong la met na na nga chi ni sen ten Iran te tong gal van ka penon ke ding hi chi nong gen hi chia Trump in na gen ni na sen ten pen Iran hu som non lo tak pi zong hi mai thai chi ni ti gen thai lo chi phot phot ni US te la mi gen khian na sen ten Iran te tong gal van penon lo ding toy cha US ten lim ta ga noi zan vet som hiam ki gen thai lo za nai gen na changa bel to lai tak kam kyau na na se tak ki bol lai tak hi na Iran ten lim ta ga ngai sut dim ki sam hi mo ama wa din hun bek aki pe lai hi cha Donald Trump in again hi na zan ni na US te a vice president pa dutia tamara pa Jerry Vance in bang na gen hiam chi le The president has asked us, has told us to aggressively negotiate with the Iranians. Why did I go to Islamabad, Pakistan? Why did I spend, I think, probably 22 hours on a plane going there, 24 hours coming back, and then 21 hours on the ground negotiating with the Iranians? Iran te to kilem thei nang pen to lai ta khan cham taka ki bol hi na nung kha in zong keima ma Jerry Vance pen Iran ga ma pa hing chi wa leng tunga nai som ni wal tuang ka cha ki lam zong nai som ni wal tuang Iran te to kam kyo ina Pakistana nai som ni wal hun ka zat pen US ten Iran te kap zan nom lo hi chi US ten bang za ki lem na dei chi ong ki lak akilak kya hi chi ai is because we wanted to show a sign of good faith. The Vice President of the United States is willing to cut a deal so long as the Iranians are willing to meet us again on that core issue of never having a nuclear weapon. Ai zong to na Iran te pen toran aut keule US ten option B tearing ani na zong kinai na Iran te ading na lock and loaded chai ve Donald Trump kamal zat mo thau tang ki gwang khin aki ging saliana kiom hi china Jerry Vance in gen hi There's an option B, and the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives, and we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. That allows the Iranians to have a nuclear weapon, so as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to. ตัวรานา US เตนะเซเปนกุมซอมลีและกุมสังอิซง US เตอิรันเตกิกาลากิโตนะไอซงอินะอิรันเตนองโตเซลนะตัวเข้มไปรีเซ็ตเบสักดิงอัฐกาปันดิงตัวกิงไอซุนหินะ US เตไปอุมันอิรันเตอีนิวเคลียร์ในดิงกิพลังเอลดิงฮีบางจากด้านกำกิโฮนะอกิบอลซงหินะอิรันเตนิวเคลียร์ในดิงกิพลังดิงฮีชีนะเจรีแวนซินเกนี่inama gen na diak abel kam ki holding kilem na boring nak pia lunggola ki semina ai jong out ke ule option b tearing lam pirang oma tuaring na galvan pen ki thoi sa sin sen in om hi china Jerry Vance in ong pula khi in Iran te pe uma nuclear nek ding ki phalo ring chi te zanin jong gen hangina hamus tu lam pi vai pen thu tuam pi khari hamus tu lam pi aki khak te leitung ba mei tui man khang van man khangin leitung bup phialin to US tengal rona pen thuman longal rona ide chia pressure tamte a US te le Iran te pen ki kap lel ringin
ai zong tuang gal to ki sai lo hamos tui lambi pen ki hong ding to pen US te hi ot na chi ne Iran ten hingal akido lai sha hamos tui lambi hon ding hi lo hi chi da na na genin igen nom na hamos tui lambi aki hong ke phial zong Iran te nuclear vai pen thukim na nga lo wa hi manina US te le Iran te pen khat ve athakin ong ki kap san lai thei ding hiam chi ngai so nam hi to chang alam dang hara me khani li ninga kim pol pan ki panina Iran ten Iran ngam akem ching nom khem pe wina gal kap ong tumun gal kap dan ong sinun china IRGC te na thutang ko na na ne hi Iran mi pi tam pi gal kap tum de nin pai hi chin ki gen hi Iran gam pen to lai tak van man khang American dollar to $1 pen Iran suma a million sim a phai ve teng som sim to ki ki $1 pen to jang sum hak san na om to chang gal sung jong hi US te le Israel te jong in Iran gam sung ma te khopi khat be kilo khopi tam pi mun tur som pana tung sia kap zan hi na boy na tam pi to refugee chi mai ne gal atai mo displaced om nang yak nang in ne lo to ran a pai tam pi om hi na akum pi teo jong Iran mi pi den mura ma le jong kilom hi amura jong om ding chini ayit jong om ding to hin to gal kap ong ru theu te chi atang ko chang ina mi tam pi gal kap ding in na lut hi chin ki gen ina Iran te media te na gen na mi mal teng som thum le teng khat mi mal teng som sorry 31 million chiliang ina teng za thum kim ma to na min sien ong pia hi china Iran lam ten gen hi in ateng za tum ve wa liang atung ke jong in dal so ma khat bek man le jong ma te teng som thum kim bang 3 million kim bang gal kap lo ding na min sien pia hi chin ki gen hi in hi ama wi video ong kha na songa bel nu mei khong jong gal kap lo hi chin ki gen ina In a striking development from the Islamic Republic of Iran, state television has released footage showing ordinary citizens receiving military-style defense training inside mosques. Hi Muslim gam te diak pen nu mei a hi lim le sang jong torana ka thailo pasal te ka za ka thailo gal kap sung na ngona nu mei jong ki dei lo chi mai ne nu mei le pasal pen a khen bil velu hi na nu mei sang atom pasal sang atom torana om hin to gal kap training apyak na to ki saya video ong kha kyan na nu mei te jong volunteer mo amaw le amawa ong lut tom hi china Iran ten genina. The videos, broadcast on May 16, 2026, show men, women, and even teenagers handling rifles, learning how to assemble and disassemble weapons, and participating in group drills. Som le kum ni nuai pasal nang on jong pol khat lu the kum som le kum yat apakhin sa pasal khat hi le aut nak le chi sam hangin bel pressure tam pi pian chin lut lo phamo to ranin pai sakin chen kum khat le lang panena kum ni IRGC sunga na semam tang ding to lo sep nop sok le sem sok ding to chang to training ong pai nu mei te belai le AK47 te lot dan thao lot dan thao bol dan basic training ตัวจังกะดิงนะอาวุธแหละงำกีของอมาแต่ตัวร้านอจิงดิงกอยดิงตัวจังกลุ่มซอมและกลุ่มยัดหน่วยเสีย training อากาแคมเปลเป็นอาวุธแหละกลุ่มจินจังกาลกับสงกอยสวกดิงอาวุธเกลคอลกิกใช่ training เป็นฟรีกาลเปลนา training ไปดิงตัวร้านินไปนะอิรันลำเตนเกนนะนาวปังไอซองนุเมไอซองนุปีไอซองมินเซียนอเปลิมเป็น31 million kim bang pha hi chin ge ni so ma khat man phial le jong 3 million kim bang hi ringa toran a hi tak piu a hi le leitung angal kap mi mal tam training ape zo pen Iran ga mong so kik ding hi in US tele Israel te ki pola ma te Iran gam sung vanok jiao ringin nuclear khong wala khe ringin toy kele Iran te regime change kum pi khel ringin ngal khong ade non lo minam khat piang sak ding kum pi khat piang sak ding chi pe nai le i channel pa nai gen zel sama abangina apiang zo ring nam hi lo hi muslim gam i chi te pen amawi biang na thupom zia to na set taka ki training akipete hin to jang Iran gam i chi pen
ani ranglaya pashi ate hin tang thoki chan taka nei te tu khong pana civilization a omzal hilawin khang tampi aki zom suk te huina tuai thupom zia hek khiat nang pen ol vet lorin tuan gam song bang za tan kiaw tong hak sana tong zonga amau i ngam bit na nga chimai ni mo to thupom zia songa mi tampi lu thi china ki ye ni to hin US ten kilem na lama apai pi zo ke level thau to ki kap lian bel hak sa sign chin Donald Trump na nuclear ko china nuclear ของมาto hal khara hal ke buang level ki thu pen avai sa ma ding kharin om hi china Iran US vice president i to gen nai zong na Iran te ngala ding na setaka ki yin nai zong na again hiang amasai na US te le Iran te i kam ki hona to ki sai gen masani na Saturday ni ta ki na Donald Trump na lately negotiate that china US te le Iran te ki hona pen thu pi ma amai na final step atom na among akitun hi pet ma ta hi china Donald Trump in geni President Donald Trump says talks with Tehran have been constructive. Posting on social media, Trump says he's told his negotiators not to rush into a deal with the country. He said if he makes a deal, it will not resemble an Obama-era agreement with Tehran. Asot lo na US te le Iran te kilem ta hi chi ma tang ko khyat na akinei lian ding back in ki sam hi china US te na again o hi in nunga video sungjong a again sa hi na to lai tak pen Pakistan te i to palai asem pi pa sen ngama ap me kha som ni le thum bani na som ni lenguk ki kalom hi to jang Pakistan te i ngal ka mang pi pa isamuni akichi pa pen me kha som ni le ni pani na Iran gam anazin u hi na to Pakistan te i makai pi pa bang hi le Iran gama ni som li sunga ni ve ana pai hi ta hi gal kilem thai nang na setakina Pakistan ten han jama se mo hi azen in US tel Iran te ong kilem lian hi level leitunga Pakistan zong aminong ki za deu ding hi in torana kilem na piang sak zo te pala sem zo te chi ma pa toy na zong ong nga mai kharing hi in Pakistan te gal kap to ki sai to vai hom pi pa Iran na pai na songa kwa teng to ki mu yam chi le Iran te president pa Isaac Pezeshkian ma imu zel pa hi Iran te president pa to ki mu to chang speaker of parliament china Iran te lot do song a to gen khyat thei na nei to vai hom pi pa toy zong ina Iran te gam dang to ki sai to vai hom pi pa Arachi to teng to ki mo he aki kup dia ko thuli china ama ong so akhiaw na Hamas tuilampi ki hon sak na ring vai Iran te nuclear vai to Iran te sumbol na US ten na setaka khak tan na to ki sai le Iran te pen to arana up mo lo pi ina gale sai na ong ki do lai ding hyam chi ma security Iran te gam Vietnam thei nang to thuli lim dagena ki ho hi to Iran te president pai zong ina to lot do to gen thei na nei pai zong FM pa nai zong US te to hidan chang in kilem hi chi amau to kim na pen motaba khamini kyanga amau supreme leader kyanga puak dinga supreme leader in atokim le US te le Iran te ong kilem lian phiaring o hi in eilam pana ni no ni tak Donald Trump in to again pen ni pi ni ta gina Trump in ma social media bang ong gen ki khyam chi le Posting on social media, Trump says he's told his negotiators not to rush into a deal with the country. He said if he makes a deal, don't rush into a deal. US te pen toran kilem na bol na songa no asa thuang gam tat ding hi lo hi toran ni nong ge na hi mani na tom khat azekai ki na omi ding ham ki gen thai lo hi Iran lam ten bang na gen ham chi le deep and extensive disagreement sin asung tong tak taka kilem zo nang hak salai hi china Iran lam ten gen hi US te Iran te sep dinga ong puak thu som lenga
deny again to libelai le athu pi riak tang again hi na thu som ne thu nga mi na to songa to minam khathi na to thune ina kine ina pen no compromise mo ki kup ding om lo hi kam ki ho ding om lo hi chi na Iran ten gen hi to pen bang again hiam chi le Iran ten nuclear nei ring nei lo ring chi pen Iran te i ngam khathi na thune ina hi ballistic missile te drone te bangza chang bol ring chi pen ngam khat pe win sok ta taka angai sot the hi na to ki sai ki ho ring om lo hi cha ge na hi Saturday ni ta ki na Israel te i PM pa Benjamin Netanyahu banglai ong so kya yam chi le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has also posted on social media after a phone call with Donald Trump on Saturday. Netanyahu says they agreed that any final deal must include dismantling Iran's nuclear enrichment sites and removing its enriched nuclear material. US tele Iran te na kam ki ho na bola kilem nang bol ring pen tu pi ma mai final stay ong tun ding tu pi hi ai song US tele Iran te i tu kim na songa Iran te nuclear bol na phwal kempe sok sia ding apa ring ki sam hi to changina Iran te i uranium ma nuclear bol na nga avan zaru uranium kempe remove Iran gam sung panina hep khyat ding ki sam hi china to thuni Israel te PM pa Benjamin Netanyahu so kya hi in nung de wai tu gen na songa US te Iran te kilem nang pen hak sa hi lo hi cha jang again ai in en bel athai khol chi bel hi pe ma lo hang US te Iran te kilem nang jong thu hak sa lo hi lo ba hon chang kilem thai ding hyam chi le US te Israel ten Iran te pen to za chang a kap zan ngi nge khin ta kap zulong gop khin ta Shami gen dan bang hi le Iran ten nuclear bol ki phial jong a kum som thum pana tung sia ze kai ding Israel te gen dan hi le Iran te ga tha na khem pe wi za som muk kim bang ma asu sa khinoi ta toy changa kilem na pen bang ona bai ma ring hyam chi le bang le Iran ten bol nung achi a bol ke nung achi jong akum tam pi a ze kai ding hi sa ma ko ha dong achi ki nang ol lo ding ai te to chang to cha san del ni na kilem na bol jiao ni chi le to ni jong a len ma thu thei ai jong to Israel te gen dan khonga Iran ten uranium nei sa teng lim limo pokhiaun Russia te tunga mo US te tunga mo atoi kele Pakistan mo India te tunga mo a ki phot Iran gam sung lim lima uranium om ding hi thei lo hi achi ten tan level kilem na pen ong piang lo mai ding hi in amao toran nuclear ball thei na pol pi chi te khong to te pen national rights ngam khari thu nei na hi to pe ma no compromise kam ki ho na hom lo ding ki kup thei om non lo hi cha ge noi in lam khat panin gen le hang ba mi tam pin pen Donald Trump jong to sana lim ta ga en ding ai ve Iran te kap lew na pin uranium su se zo lo wa cha ke khiam chi pen lim ta ga kian ding ta Israel ten to ma the ai chang a to uranium ke ji som guk tang be ka hi lo ma uranium bol thei na nga building ai jong lei noi a go rong te ai jong na kem pe suk siat phot ding ki sam hi cha Israel ten gen to chang to uranium ma cha pi ko ring hi cha genin US te le Israel te nunga ki ho na song a nai khat wa Donald Trump to ki ho na thu ki to alo na tam pi ne hi cha jong ki ge nai me Trump pen tu kum pen amai midterm election ding kum lang chin meeting kum lang tam lang chin ki te ki na ki bol ring hin to mona ma president akide ilai ding yam ki dei non lo ding yam chi pen to Iran vai hom na songa jong tam pi kinga kam to ut bang pe piangin US te pen athat pen hi ki khin tai US te sumol na hoi ki hi man pen khang lo hi chai jong US president Donald Trump pen ga to za kilem sak pa hi chia ut banga thu gen jiao ong hi lo ina man khang lo kiam lo chi pen saya pa ya da sia thun ten thai leitung angal kilem na piang lo chi pen mit mu ma mi khem pe leitung mi khem pen thai tua muna
Tramin pen aman langa kilem na pen de ive aman langa kilem na de ilo hilebel Israel te dana kap thei lai ve tu ronga bang yam chi le gor shut lian hi chi op nai lo Khamenei jong si siang lian nai lo to Iran te President Prapizikian kongin to ran thu akimu pi hanga to President pai chi pen Khamenei te adinga wino kam kai to ki bangai ve tamara ichi mo kum pi chi pen kol ngam khong na pho khaw diam thei lo ma te Iran bang hi le to atamara akichi te tunga thune ina pen alian ma la hi to jang zan ta kin jong Iran gam songa nu mei naw pang mi tampi thawa toy thei ten thaw toy na Tonight, as pro-regime crowds gather in Tehran, the world asking. ตัวอามาวีตรันคอปีสงานันกิกายขอโมหิ US เตนะกิเลมนาบอลซดิงมอกิเลมนาบอลโลดิงนางาโบเลหงไปจิลิมละนาตอตัมปีนันกิกายขอโมหิตัวหินเบนจามินนีตันโซยเกนดานาอิรันกำสงลุดดิงินตัวซูเนียมลักเฮจาวดิงจิเดปอลเป็นTramin som non lo zong hi mai ding hi inai zong ama wi tu kim na lian tak bel za ong so khenai ke wi na Iran te zong in ama wi mai zum sel na khonga ma te zorinium te pen po khet ding le sok siat ding hi dei lo hi chia ong gen ten tan hiam bel ki thei lo na mi pi mu lo kala Iran gam mi te thei lo kala US te tunga ma te ong kap non keu na zorinium pen ong po khema anung nuclear pen bol non ke ma nung cha atukim yambel ki gen thei kein apolama ei mu thei na changa to ki sai Iran te pen ki ho pi thei lo ding hi chia a khau ma lai da na kam paw hi While Iran's president saying the deal still needs approval. Iran te president pan again na bel Iran te nuclear ngal wana ki bol hello hi leitung buk IAEA te tukim na ma to akibol hi naตัวจังนะอิหร่านเต้นเป็น regional peace มอตัวอิหร่านกำความแต่เข้มไปว่าทุเสียละเสียอมดิ่งทรงอคิวายหอมฮิโลฮีจีนะอามาลำปันมานะกิสักหนาวเย็นโอเฮตัวจังตัวกาลตัวกิใส่กิเลมน้ำเทนังอิหร่านเต้เย็ดเซลเป็นอิหร่านเต้และ US เต้กิเลมแหละอิหร่านเต้และอิสราเอลเต้อกิเลมแหละตัวมาบังนะเฮสโบลาลัมอิสราเอลเต้นักกับส่งคอลิงHamas akap zong calling Houthi akap zong calling ตัวรานะมาอีอหุแต่จินี่กิปอนาแต่ตัวแต่อาดิงซองอปาหินไอซองโดนัลด์ทรัมป์นะอิสราเอลเป็นอามาวและอามาวอกิดานาอินเลบานอนละมากาเป็นกิงาฮีจีนะกิงาฮีจีแต่บอวากาบแกอุนจีนาเบลฮิโลวินะมาแต่อิสราเอลอามาวและอามาวอกิดานายนะกาลอกิกิงซาอมเทฮีจีนะตัวซองแกนี่We're talking about a posture where we may accept the nuclear material remaining in Iran. Iran's nuclear sites. ตัวหินตัวลายตักชามินะทุกิมนาเป็นอสอดเรื่องน้องกิตังโกเคริงฮีจีนะกอลกำของไอเพียลสองมุนปอลคาระเมตุยมันเป็นเกี่ยมกิปันฮีอินตัวมุนะ US เตอิรันเตองกิเลมเทเลียนตักเลเบลโดนัลด์ทรัมป์อีเซนกับมาควอลซินนาเป็นอามันพม่ามาควอลซินนาฮีจินกิโมเทอิรันเซนเตนหูเตนตันซริงมอไต้หวันไปแค่ซดิงจีจะตรงอ่ะมันแต่มีเดียตั้มปีนักแกนี่นะจีนอมนะอิรันกาลไว้เซนเตนหูนอนเกี่ยวละอิรันเตตัวกาลวันเป็นนอนเกี่ยวละทรามินักแกนนาเบลเซนเตนอิรันตัวกาลวันเปียกนอนโลดิงองทุกกิมฮีจ่าต้องโดนัลด์ทรามินักแกนี่โดนัลด์ทรามินละโดนัลด์ US เตนละไต้หวันเปิดมากาลวันจวกดิงอ่ะง่ายสุดสาว$บิลเลียนซอมเลยลีมันจวกนอนโลดิงอ่ะทักขาดางเข็นตัดไต้หวันเตตัวมะกายเตคารินเบลโดนัลด์ทรัมป์ตัวมินกักกิมูดิงตัวโทกักกิโฮปีดิงจีนของอินเดียนินไอซองตัวละเซนเตนนานาพันโลจิพอดนี่มั้งทรัมป์มินซองอีเยนสะดานมามิสิตไอตัวยาจูเป็นกำนี้องดอนเอ็กซามินมาแต่กว่าไม่เปียกจอโลสีจินปิงจีโลโดนัลด์ทรัมป์จูอเปโซเบลเลยตรงอ่ะอมละไว้เว้ยปาหินอิหร่านไว้ซองนักเปียกิกุมดิงอากิเยนฮีนะตัวเจียงองตุนเปียมานี่นะบังทุบังลายซองเลยตรงอาดิงนัทโทให้กาลปิทุมนางเปียงดิงมอฮิโมนาเซนแต่องปาดิงมออิสราเอลแต่บังจิดิงจิเป็น
มีตำปีทรงอลงหิเหมาะแว่ๆหินะองกิเลมไทเลียนหิเลบะวันมานองจำดิงไม่ตุยมานองจำดิงเลยตรงอีไปเสียขัดตำปีองนวมตวมดิงฮีจีนะUS แต่อิหร่านแต่กำเกี่ยวนะอาเกนเฮียง